Gledate emisiju u Fokusu, vrijeme je i za debatu tjedna koja je večeras posvećena zapravo ukrajinskom ratu i onim efektima koji će se odraziti na cijeli svijet, prije svega u ekonomskom smislu. Zadovoljstvo mi je pozdraviti moje večerašnje goste. Prije svega gospodin Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. S nama je i gospodin Faruk Hadžić, makroekonomski analitičar. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Putem Skype-a iz Banja Luke s nama gospodin Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. I s nama gospodin Admir Čavalić, ekonomski stručnjak. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vam, hvala na pozivu. Brojna su pitanja za vas, dragi gosti, i siguran sam da će nas gledatelji pomno slušati. Gospodine Vukoviću, počet ćemo od vas. Neki kažu zapravo nije više pitanje hoće li biti krize, nego kolika će biti ta kriza. Jesu li u pravu? Pa gledajte, evo, svi radimo određene analize, neka mjerenja. Upravo danas sa uvaženim cijelim kolegama smo napravili jedan brainstorming ili jednu debatu da vidimo što se zapravo dešava u realnom sektoru, kolika je refleksija na te ljude. Kad vidimo što se dešava na toj najnižoj razini u gospodarstvu, onda zapravo znamo kolika je ta kriza. Ljudi doslovno pate od snadbijevanja, od repromaterijala, kašnjenja u dobavi, lanci snadbijevanja su izrazito poskupjeli od 2000 eura do 13.000 eura kad je u pitanju brodski promet. Nemogućnosti da dođu do energenata i do onoga materijala kojeg zapravo trebaju isporučiti po ugovorima. Dakle, oni već duboko osjete tu krizu. Je li zapravo svijet na ivici gladi, gospodine Hadžiću? Situacija je trenutno vrlo izazovna i mi se gotovo na dnevnoj osnovi međusobno komuniciramo i ekonomisti pokušavamo vidjeti u kojem smjeru će sve ići ova sad trenutno kriza i nekako smo sada na drugoj godišnjici početka pandemije COVID-a za par dana i mnogi pravi već sada paralele da smo mi već na rubu jedne nove recesije, što nije daleko baš od istine iz razloga što mi trenutno imamo visok nivo cijena inflaciju, o tome ćemo sigurno kasnije govoriti, ali nismo ni tako daleko od nove ekonomske krize, zato što ovaj visoki nivo inflacije toliko iscrpljuje dohotke stanovništva, jer moraju trošiti na gorivo, moraju trošiti na hranu i onda im ostaje manje novca za sve ostalo. I to vrlo lako može gurnuti ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego apsolutno cijeli svijet u novu recesiju, ali potpuno faktori koji su doveli do prve krize COVID-a i ovi sada su različiti. Zbog toga nas više brine ova potencijalna kriza koja može biti opasnija upravo zato što može doći u pojedinim možda zemljama i do nestašice hrane i onda se to automatski odražava na cijeli svijet. Gospodine Pavloviću, je li se naša ekonomija imalo uspjelo oporaviti zbog posljedica pandemije koronavirusa i što će zapravo sada ovaj ukrajinski rat, ukrajinska kriza značiti za ekonomiju Bosne i Hercegovine? A Bosna i Hercegovina kao maksimalno otvorena zemlja prema inostranstvu, bez zaštitnih sistema i mehanizama, je u suštini neko ko mora da živi u okruženju, pre svega CEFTA zemalja, a onda Evropske unije koja je primarni kupac naših proizvoda. Kako ćemo to sve preživjeti što se sada dešava nakon ove pandemije, pa zatim inflacije, globalne inflacije i ovog ratnog sukoba, to je veliko pitanje za našu privredu. Ono što je bitno je da bi morali u kratkom roku definisati neke, da kažem, krizne štabove koji bi pratili događaje i pomagali rješavanju logističkih i financijskih puteva održavanja poslovnih veza koji su ranije ustanovljeni. Koliko će to pomoći spoljnotrgovinska ili vanjsko-privredna komora, a koliko privredne komore entiteta, to ćemo vidjeti, ali iz iskustva koje imamo sa problemima i blokadama 1992. godine u Jugoslaviji i Srbiji, kako god, znamo da se uvijek može naći neki poslovni put i način da se poslovi urade i realizuju, a koliko smo za to spremni, to ćemo tek da vidimo. Koliko su spremne nadležne institucije, reći ćete nam, gospodine Vukoviću, ali evo, gospodine Čavaliću, kome će biti teže, građanima ili gospodarstvenicima i privrednicima ove zemlje? Trenutno, dakle, privrednicima je izuzetno teško u kontekstu ekonomske kalkulacije. Nemoguće je predviđati, dakle. I to nas najviše brine. Dakle, ako imate na hiljade varijabli koji se mijenjaju iz dana u dan, nemoguće raditi ekonomsku kalkulaciju. Bez ekonomske kalkulacije nema, dakle, ni izvoza, nema ni uvoza, odnosno nema investicija. Građanima je teško već zadnje 2 godine. Dakle, oni imaju tu, pandemija je učinila svoje po pitanju ekonomije životnog standarda naših građana. Privrednici se oporavili prošle godine i to je bitno navesti. Dakle, 2021. godina je bila godina oporavka. Nažalost, taj oporavak
oporavak je kratko trajao, vjerovatno ove godine, 2022. Da ćemo imati izuzetnih problema sa ostvarivanjem ekonomskog rasta, dakle, u našoj zemlji, jer ukrajinska kriza ima, dakle, jedan čitav slijed, dakle, negativnih događaja koji posljedično, dakle, i ima negativne efekte na Bosnu i Hercegovinu kao malo otvorenu ekonomiju. Gospodine Vukoviću, dakle, jesu li nadležne institucije, prije svega Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, jesu li spremne za eventualno novu krizu? Pa evo, gledajte, Vanjsko-trgovinska komora kao i u vremenu pandemije postavila je svoje krizne ciljeve, dakle komuniciranje i sam na neki način momente odlučivanja, da bismo prije svega gospodarstvenicima dali najveći informacijski blok što se to dešava, kako bi oni mogli donositi adekvatne odluke i raditi na drugim tržištima ili drugim snabdjevanjima. U principu je došlo do oporavka nakon pandemije. Mi smo imali prošlu godinu, dakle, izvoz u vrijednosti 14 milijardi konvertibilnih maraka, što bi se reklo da je rekordna godina. Međutim, u diskutiranju sa našim kolegama i analizama koje smo uradili dublje u Vanjsko-trgovinskoj komori, količinski smo ostali jednaki u godini 2018. Dakle, vrijednostno je došlo do povećanja zbog poskupljenja repromaterijala i naravno prodanih određenih roba. Kada govorimo o svemu, što zapravo učiniti u ovome trenutku? Što znači taj informacijski blok i analize koje pruža Vanjsko-trgovinska komora? Zadali smo se da potražimo naše najveće vanjsko-trgovinske partnere koji su u poredku Njemačka, Italija, Austrija, Hrvatska i Srbija, da vidimo što su to oni izvozili, uvozili ili radili sa Rusijom ili Ukrajinom, da li se u Bosni i Hercegovini ti proizvodi mogu pronaći i zapravo da mi iskoristimo krizu kao šansu. Da li možemo dati alternativnu proizvodnju za neka druga područja. Kontinuiramo, zatim tragamo. Uspjesi su bili jako veliki u doba pandemije, očekujemo da će to biti i sada, jer u komunikaciji sa doista realnim sektorom vidimo da oni već prave svoje rekalkulacije i kombinacije kako transporta i drugih tržišta. Metalni sektor se već ubrzano okreće ka Južnoj Americi, nabavka nafte, luka Ploče, zakupi, dakle, čarter brodova, brodarske cijene i krećemo se prema Saudijskoj Arabiji i zemljama zaljeva da bismo našli alternativna goriva. Dakle, jako mnogo se može pomoći u ovakvoj situaciji i naravno koristimo sve sporazume koje ima komorski sustav u Bosni i Hercegovini povezan i koji je potpisan sa našim kolegama. Da, gospodine Pavloviću, mislite li da možemo ovu krizu iskoristiti kao našu šansu, kao što kaže gospodin Vuković? Onoliko koliko budemo zaista radili zajedno. Jer pazite, ovo su tako teški trenuci na koje nismo pripremljeni ni kao društvo, ni kao privreda, ni kao komore. Onoliko koliko uspemo da sve svoje potencijale, mislim zaista u logističkom kretanju, pazite, ja sam bio neko ko je švercovao robu preko Makedonije u vrijeme sankcija koje su bile u Beogradu. Hoću da kažem, morate imati mnogo dobru organizaciju i ljude na koje se možete osloniti kako bi se taj posao zaista realizovao. Ovo što govori gospodin Vuković je apsolutno primarno, ali ja nisam stekao utisak da smo mi proglasili vanredno stanje za privrednike u Bosni i Hercegovini i uputili ih da dođu na jedno mesto i da se tu ukrste sve informacije koje imamo sa terena, a s druge strane i da iskoristimo našu trgovinsku mrežu da vidimo kako da logistički pomognemo privredi. Jer ovo je situacija koja zahteva maksimalno angažovanje pa i najviših političkih funkcionera ako želimo da sačuvamo radna mesta i ono što živi i radi dan danas u Bosni i Hercegovini. Gospodine Vukoviću, želite li odgovoriti gospodinu Pavloviću? Naravno, izuzetno dobre primjedbe. Mi smo upravo zbog toga napravili taj krizno-informacijski hub, na jedno mjesto sve informacije kako bi pomogli gospodarstvenicima da donose sve odluke. Naravno, oni se javljaju. Svakodnevno smo u komunikaciji s njima jer imamo 24 asocijacije po granama. I da bismo spoznali što je to zapravo problem, evo kolega, danas smo bili na upravo jednom brainstormingu, izravno smo pitali drvni sektor, metalni sektor, kako funkcioniraju, šta se zapravo tu dešava, ali složio bi se s ovim također konstatacijama da samo sinergija, dakle zajednička spremnost svih u ovom lancu mogu dati konačan rezultat. Očito u ovom stanju realni sektor, gospodarstvenici se snalaze samostalno. Od VTK će dobiti adekvatne informacije, analize, traganje za tržištima, ali usporenost je u sustavu onih koji odlučuju da promijene neke zakone, da donesu mjere. Dakle, očito ne radimo svi jednakom brzinom. To je ovo, da li smo svi jednako ušli spremni, dakle, na neki način... Ajde da imenujemo one koji ne rade jednakom brzinom. Gledajte, mi smo upućeni niz set zakona u parlamentarnu proceduru koji prođe jedan dom, dođe do drugog, pa imate zastoje, ili dođete na vladu, pa susretnete se sa niz obećanja, a opet ne dovršite tu priču do kraja. Nekako nam se čini da tu svi padamo u, ajmo reći, određenoj vrsti kredibiliteta.
Hoćemo li onda reći? Da, možete naravno. Ja Imamo bih li samo sinergije, volio da imamo li se, strategije? apsolutno, htio sam se nadovezati na izlaganje gospodina Vukovića. Upravo danas mi smo imali jedan, po meni, model kako se može u vrlo kratkom trenutku, u hitnom trenutku, evo krizno što je gospodin Pavlović govorio, reagovati. Imate komoru koja je u stvari državna institucija, koja okuplja privrednike, uzet ćemo mikro level, znači mikro nivo, mikroekonomiju, imate i također stručnjake i struku profesore koji su sa nekog svog možda makroekonomskog aspekta ponudili koncept tih makroekonomskih politika koji će pomoći preduzećima. Čujete inpute i zajedno se formulišu određeni zaključci koji će, vjerujem, već danas ili sutra biti upućeni donosiocima odluka. I manje više su svi isto govorili. Znamo koji su to problemi, šta već muči male privrednike, to mi osjetimo također i evo da kažemo i sa tog makroekonomskog aspekta i ponudili smo prijedloge rješenja kako u ovoj situaciji reagovati. Na primjer, dobra stvar je što budžet federacije možda još uvijek nije usvojen. On će biti na razmatranju krajem mjeseca. Jer evo mi imamo sada prijedloge koji se mogu upravo kroz taj budžet implementirati, da bi prepakovati budžet koji je otišao prema parlamentu, amandmanski naravno djelovati. I ubijeđen sam u razgovoru sa pojedinim zastupnicima u federalnom parlamentu, imamo i naravno svi te razgovore, da će oni ponuditi adekvatna rješenja upravo prema ovoj krizi koja nam dolazi. Bolje je da budemo sada spremni možda neke stavke koje nisu toliko bitne u ovome trenutku, da ih ostavimo po strani, ali da na vrijeme imamo odmah uspostavljen mehanizam da pomognemo privrednicima. Gospodin Čavelić, tražili ste riječ? Da, vidite, kada govorite o vlasti, dva su ključna problema. Dakle, krizno komuniciranje i krizno djelovanje. Evo, navedeni dobar primjer kriznog komuniciranja, ali s druge strane, kad govorimo o izvršnoj vlasti, dakle, potpuno usporeno, neinovativno i onda šta se dešava? Dobijete potrošačku paniku, dakle, na tržištu, logističke probleme za privrednike, građane koji su totalno dezorijentisani, ne znaju šta da kupuju, gdje da traže, šta da očekuju, a s druge strane također privrednici imaju brojne probleme. Drugo je krizno djelovanje. Pazite, paradoksalno je da smo mi prebacili teret na zakonodavnu vlast. Svuda u svijetu se to radi na nivou izvršne vlasti. Šta to znači? Premijeri i ministri trebali bi kroz sistem uredbi da brzo donoše neka rješenja u roku od 15 dana, mjesec dana. Mi ovo prebacujemo, evo uzmite samo primjer za akcize. Dakle, nije riječ o apsolutnom ukidanju akciza, samo privremenom blokiranju iste, dakle na 6 mjeseci, suspenziji. To bi bilo daleko efektivnije, dakle bilo koji fiskalni, parafiskalni namet da ga privremeno ukinete, u suspenziju radite kroz izvršni nivo vlasti. Dakle. A izvršna nivo vlast spava, prebacujemo zakonodavno i onda imamo jedan dom, pa ide sada drugi, hoće li biti na drugom ne znamo i onda možda se desi paradoks, slično kao za iskaznice za vakcinaciju, dakle da mi to donesemo kada cijena goriva padne na globalnom domaćem tržištu. Da, tražili ste riječ, gospodine Vukoviću? Ne, ovdje što kažu kolege, dakle, krizno komuniciranje definitivno u ovom vremenu ne smije dopustiti prostor određenoj panici. Panika se pojavljuje kod građana, građani masovno kupuju određene namirnice i što im treba i što im ne treba. Povlačim paralelu sa zašto su poskupili logistički lanci. Kada je bila enormna pandemija u Kini, zatvorena i bila blokirana 6 mjeseci, Evropska unija nije mogla plasirati svoje proizvode u pravcu Kine, a samim time ni Bosna i Hercegovina prema Evropskoj uniji, jer mi preko 70% izvozimo za Evropsku uniju. Što se desilo? Kad se Kina otvorila, došlo je do nabavke repromaterijala pod navodnicima ili kolokvijalno kazano kupuj što ti treba i što ti ne treba. Da imaš na skladištu za ne dao Bog. Tako funkcionira naš narod. I što se zapravo danas dešava? Apsolutno, kad ste umjesto jednog kontejnera uvozili 3, 5 ili 7, nestalo ih je na tržištu, dakle, transporta i oni su morali poskupiti. Dakle, transportni troškovi. Sad ne govorimo o poskupljenju cijene energenata, govorimo o logističkim lancima snabdijevanja. Isto vam se dešava danas. Svi kupuju brašno, ulje, šećer, žitarice i tako dalje, punimo svoje skladišta. Da li je potrebno? Bespotrebno. Kad smo to već uradili, kad smo napunili se, onaj ko to prodaje, vidi da je njegova prodavnica prazna, napunit će je, dodatno traži i samo cijene rastu. Dobro, ali kažete, bespotrebno, ali kada umirovljenici vide da je cijena ulja, evo danas na policama više od 5 konvertibilnih maraka, normalno da ih uplaši to. To je taj strah. Ovo što kaže kolega, dakle, suština priče, sav razvoj gospodarstva, ekonomskog prosperiteta jedne zemlje je na investicijama, stranim i domaćim, i na održavanju, dakle, lanca potrošnje. Naš se lanac potrošnje sad prekida. Ljudi kupuju samo ono što im treba, životne namirnice. Ne kupuju ni patike, ni majice, ni automobile, nikakvu luksuznu robu. Dakle, pazite, taj lanac potrošnje lagano pada. Upravo je to je refleksija na paniku, o čemu kolega kaže, dakle, potrebno je krizno iskomunicirati što je realno, a što nije realno. Kad dođe do tog jednog pada,
vi nećete imati više punjenja ni PDV-a ni ništa. Dakle, Da, ali lanac hajde se da čujemo, zatvara. da, i gospodina Pavlovića, da li cijene neobuzdano rastu na području cijele Bosne i Hercegovine? A gledajte, mi imamo jedan stvarno apsurdan sistem. Trgovci kad prepoznaju priliku, oni je iskoriste, kao i svaki trgovac. Ako može da proda skuplje, prodaće skuplje. Ako postoji potražnja koja je veća nego što u datom momentu ima robe, on će to iskoristiti da napravi ekstra profit. To se vidjelo i kada je bila najavljena jedne večeri cena od 4 marke goriva sutradan i te noći su svi skočili na benzinske pumpe. Naravno da su benzinske pumpe odmah sutradan podigle cenu i preko marže koja je dozvoljena od 25 pfeniga, ali nismo iskoristili mehanizme koji postoje, a to su kontrole formiranja cena jer je marža definisana. Pa onome ko je uzeo više novaca od građana koji je sipao gorivo, od tih pripadajućih 25 pfeniga po litru, trebali smo ili zatvoriti benzinsku pumpu ili ga staviti na stup srama u smislu kazna plus da se zna koji pumpađija ili prodavac goriva je praktično opljačkao građana. Jer je situacija kad je histerija, ljudi se obično ponašaju krajnje neracionalno. I naravno da onda žive, kako da kažem, taj strah i ta panika se prenosi progresivno kod ljudi, telefoni, mobilni, mreže i tako dalje. Suština cele priče je da neko ko je troši kilogram ili 2 brašna nedeljno, a kupi vreću od 25 kilograma, taj više neće otići u prodavnicu. Time se narušava čitav jedan lanac snabdevanja koji je krajnje prirodan i normalan. Kako ste da moramo obuzdati rast cijena? Kako, gospodine Pavloviću? Prva i osnovna stvar je rast cijena postoji po dva osnova. Jedan je ta uvozna inflacija, odnosno cena roba do koje je došlo na globalnom nivou, i tako da kažem. Drugi problem je ovo što nas se dešava u Ukrajini, ratno stanje i psihoza na robnim berzama gdje rastu cene. Treća stvar je problem koji objektivno imamo da trgovci i kad imaju definisanu maržu uzimaju više novaca od kupaca, a to ne sankcionišemo. Dakle, ono što mi možemo da uradimo jeste da pod jedan sankcionišemo one koji koriste ili zloupotrebljavaju ili se bogate na situaciji, pod jedan, a pod dva imamo i tu situaciju da smo doneli odluku na parlamentu Bosne i Hercegovine da ćemo ukinuti akcize na određen vremenski period, a sad je to odjednom postalo istočno pitanje i ne može da se uradi ni u 6 mjeseci. To je informacija iz Uprave za indirektno oporezivanje. A podsjetit ću naše gledalce, a i vas, da kad smo trebali da uvedemo 25 pfeniga akcize za putarine, odnosno za vraćanje kredita za izgradnju autoputeva, to je moglo preko noći da se uvede. Prema tome, mi imamo mehanizme, ali ih zaista ne sprovode naši organi, odnosno naši izabrani dužnosnici, kako ih ja zovem. Hoćete reći da donositelji odluka zapravo nisu svjesni situacije u kojoj se trenutno nalazimo? A naravno da nisu. Oni žive u limbu, u jednom, kako kažem, svetu koji apsolutno nije realan. Oni ne idu u prodavnicu da nešto kupe, oni ne sipaju gorivo, oni se voze u službenim automobilima. Njihove plate su tolike da ih poskupljenje uopšte ne dodiruje. I onda kada ti ljudi treba da vode brigu o običnom čoveku, o nekome ko ima penziju od 300-400 maraka, oni apsolutno to po principu da sit gladnom ne veruje. Jasno. Priču vraćamo ovdje u naš sarajevski studio. Gospodine Hadžiću, htjeli ste nešto, samo se nadovezati na gospodina Pavlovića, ali ono što zanima građane, siguran sam naše gledatelje, znam da je teško pitanje, ali možda imate naravno svi vi adekvatan odgovor. Zašto danas na policama plaćaju ulje od cijeni litar ulja od 5 konvertibilnih maraka? Dijelom je to gospodin Pavlović dotakao se te teme. Znači mi ovdje sada imamo nekoliko različitih faktora koji utječu na rast cijena. Prvi je u stvari sama pandemija COVID-a. Nakon što je naštampano 10 trilijona dolara paketa pomoći širom svijeta i taj novac je podijeljen građanima. Oni su trebali u stvari taj novac da troše na one sektore dio ekonomije koji je u stvari zatvoren. Hoteli, putovanje, međutim to je zatvoreno. Vi ako imate novac ne možete ga trošiti. Šta vi radite? Trošite ga na ono što je dostupno. Kupujete razne proizvode gdje imate fiksnu ponudu, fiksnu proizvodnju. To je taj bio prvi okidač. Drugi sada imamo kroz cijenu energenata koje dolazi na svjetskom tržištu i u stvari to jeste taj uvozni dio. Međutim, mi zaboravljamo, i to je prvi inflatorni udar kojem sad trenutno svjedočimo, zaboravljamo na ulogu očekivanja u ekonomiji. Jako očekujem da će cijene rasti, za pola godine. A ja sam recimo privrednik.
ja ću njih danas ukalkulisati u cijenu proizvoda i puno veći ću staviti rast svojih cijena nego što je stvarni jeste. Upravo zbog toga što očekujem da će cijene u budućnosti rasti. To je sad jedan spiralni lanac koji je vrlo opasan i ono što nas sve brine, mi smo baš pričali, razgovarali, mi još uvijek nismo došli u taj drugi inflatorni udar, a vrlo blizu smo njega, to gdje će sada radnici svi tražiti veće plate. To je potpuno normalno da će tražiti zbog rasta troškova. I onda imate situaciju, prvo što smo svi govorili, gospodin Vuković je to malo prije spomenuo, ja imam novac, trošim ga na hranu i na gorivo, ne trošim više na šišanje tako često kao što sam prije trošio. I umjesto jednom u mjesecu, sada ću se jednom u 2 mjeseca šišati. Neću kupiti danas neke patike ili neku odjeću, kupit ću ga za 3 mjeseca, strpit ću se jer moram platiti druge troškove. Onda dolazimo do te situacije da imamo manji nivo potrošnje, to je manji naravno prihod preduzećima, a imate rastući pritisak od njihovih radnika vezano za povećanje plata. Dolazimo u vrlo opasnu situaciju da ćemo zadržati nivo cijena, imat ćemo stalni rast cijena, ali će doći do pada ekonomske aktivnosti. Mi to zovemo stagflacija. Stagnacija i inflacija u isto vrijeme. Vrlo je to opasna ekonomska kategorija i nismo tako daleko od nje. U jednom autorskom tekstu ja sam to čak najavio u oktobru prošle godine da smo blizu stagflacije, međutim ovo je sad toliko nas odvalo u tom smjeru zbog rusko-ukrajinskog sukoba. Tako je. I vrlo smo blizu tog scenarija, a možemo zaustaviti na sljedeći način. Jedan je upravo taj dio da branimo cijenu energenta koliko je moguće u našem slučaju, ali vlade entiteta imaju mehanizme i to je ono što smo mi danas i govorili, da recimo ako radnik traži veću platu, možemo je dati poslodavac, možemo se ona dati kroz smanjenje poreskog opterećenja. Znači, ne naplaćuje mu se porez na dohodak na 1000 maraka. Dio doprinosa država smanji, ali to ide na platu radnika. On neće onda vršiti pritisak prema poslodavcu da mu poslodavac poveća platu, jer je dobio stvari od države kroz reformu poreskog sistema. To bi trebao biti jedan način i drugo da probamo malo više izdvajati za penzije. Upravo je njih možda najviše pogodila ova kriza izazvana inflacijom. Jasno. Gospodine Vukoviću, evo kažem, liter ulja građanin plaćaju 5 konvertibilnih maraka, narednog ponedjeljka hoće li ta litra biti 6 konvertibilnih maraka? To sad s ovog aspekta još uvijek ne znamo. Problematika nam leži u činjenici da dobavljači uljarica zapravo poskupljuju svoje robe, a problem se ponovo pojavlja u tom kriznom komuniciranju, odnosno u paničnom refleksu na one zemlje koje su u našoj blizini, a uvode restrikciju izvoza tih roba. Mađarska, Republika Srbija, evo i Sjeverna Makedonija je najavila zabranu izvoza. Automatizmom proizvođač će ostati bez repromaterijala i čuva ono što ima. Pravi nekakvu određenu kalkulaciju. Sve opet uzrokovano tom nekakvom, tako reći, panikom. Ne možemo kazati da sad trenutačno imamo nestašicu uljarica i ulja. Nemamo. Imamo dovoljno i svega, ali vidite kako taj refleks... Ali skupo plaćamo. Skupo plaćamo. Dakle, definitivno ovo što je kolega govorio također, dešava se činjenica da oni koji prodaju robe, prodaju dok možeš po cijeni po kojoj može. Dakle, definitivno postoji, imamo i taj problem. Tu se dakle, da zloupotrebljavaju situaciju. Moraju se uključiti dodatno drugi organi, ali nadovezao bi se ovdje na kolegu Faruka u činjenici koji je kazao jasno da moramo povećati plaće radnicima na način da opterećenje na plaće smanjimo. Mi smo danas pokušali da vidimo odakle bismo rasteretili te plaće, koji su to novci. Danas proračuni Bosne i Hercegovine i oba entiteta enormno rastu. Zbog poskupljenja veće su cijene, veći je PDV i prihodi su strašno veliki. Mi možemo reći sad da su njihovi proračuni enormno napunjeni. Možemo li dio tih sredstava ubrizgati u rasterećenje plaća? Evo, to je taj segment. A to je što kolega kaže, proračun nije usvojen. Pa daj da ga nekako prekombiniramo na ta pozicije. Dakle, očito sad u ovom trenutku imamo novac koji možemo, imamo ideju šta, kako da se pomogne, dakle sad idemo u faktor realizacije. A znamo li, imamo li robnih rezervi? Vidjeli smo, evo, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Ovalić, kaže da je to državna tajna, pa zapravo, što vi mislite, gospodine Čaveliću, da li je na dosada kretanje cijena djelovano uopće putem tih robnih rezervi i imate li vi informaciju, imamo li ih uopće? Pazite, imamo svakako, međutim, besmisleno je to državnoj tajni, dakle, to je nasljeđe prošlog sistema. Ja sam gledao zakonima, dakle, Federacije, to treba izmijeniti čim prije. Od početka krize, u zadnjih 10 mjeseci, mi apelujemo na te sisteme robnih rezervi, odnosno interventnih nabavki u RS-u, da vidimo ko su ti ljudi. Dakle, oni su funkcionalni, imaju svoj menadžment, imaju ljude neke koji rade tu. To je čak i u domenu naše politike, politički plijen, dakle, taj sistem robnih rezervi, kad govorimo o kantonima i entitetima. Pitanje je, dakle, zašto njih nema više u ovim programima, zašto se ne pojavljaju u medijima i šta radi, dakle.
Tek u posljednjih mjesec dana se aktivirala priča navedeno. Međutim, sada već i nema smisla. Trebali ste nabavljati kad je bilo jeftinije i plasirati kad je skuplje. Mi smo predložili ne da interveniše taj sistem robnih rezervi, jer ovo nije kriza marži toliko izuzev. Ako imamo vještačkih kriza, već nabavke faktora proizvodnje rasta cijena isti, što znači ne možete sistemom robnih rezervi baš utjecati sada spustite ulje na onu nižu cijenu i tako dalje. Mi smo predlagali da se taj sistem robnih rezervi koristi na dva načina. Prvi, kako bi se umirila javnost, dakle se ne stvara panika. Ja sam i čestitao gospodinu Novalču, ali kasno je to uradio kada je otišao da se fotografiše sa brašnom. Dakle, to psihološki izaziva kod stanovništva da se smiri, kaže, evo vidite, ima brašna. Ali to se prvi dan trebalo raditi, ne 5. dan krize. Dakle, kod kriznog komuniciranja sistem robnih rezervi, samo činjenica da znate da postoji, da ima nešto, to radi u susjednoj Srbiji, u Hrvatskoj i sl. I druga stvar, da se pokuša, i evo vidim da je vlada federacije bi to usvojila kao jednu od mjera, da će ići u tom pravcu, da identificiramo koji je 20-30% najugroženiji kategorija stanovništva, dakle minimalne plate, penzije, imaju takvi ljudi, postoje i da se njima kroz sistem robnih rezervi distribuiraju egzistencijalna dobra. Jedan je tu tehnički problem što mi nemamo te socijalne karte. Dakle, sada se vidi, o socijalnim kartama se govori s druge strane 10 godina i evo vidimo sada koji su manjkavi sistema, da nemamo identifikaciju, nemamo tačnu popis, dakle, ljudi koji su u stanju socijalne potrebe. Dakle, ako ima neke penzije, minimalna primanja i slično, dajte obezbijedite mu brašno, obezbijedite mu ulje kroz sistem robnih rezervi. I to se može uraditi za 20-30%. Da, gospodine Hadžiću, vi ste ranije pozivali vlasti da trebaju nabaviti dovoljne količine hrane. Je li vas neko poslušao možda? Sad sve zavisi da li neko poslušao ili ne. Ono što mene brini i što smo, evo i mi u nekoj svojoj diskusiji konstatovali, jeste da mi u stvari nemamo energenata, nemamo zaliha energenata. To je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu. Ne toliko pšenice i brašna kojih ima za više mjeseci, čak i ako se ovaj trend masovnih kupovina građana nastavi, opet ima dovoljne količine. Međutim, mi energenata baš u sistemu robnih rezervi nemamo možda za više od par dana. To je neki tako, tu smo vijest vidjeli u javnosti nekih 7 miliona litara. To je dobro, koje će biti posljedice onda? To je možda 1 do 2 dana da federacija može sa takvim rezervama nafte izdržati. U praksi šta to znači? U praksi možda je malo dobra stvar što na svim benzinskim pumpama određene količine postoje goriva, pa se to može produžiti možda na 7, 10, eventualno 15 dana, ali ne duže od toga. Ono što smo predlagali je da se probaju koliko je moguće hitno rekonstruisati određeni terminali. Jer mi u federaciji imamo kapacitete, ali oni se ne koriste zato što su u devastiranom stanju. Znači, mi bi mogli bez problema 3 mjeseca imati za federaciju naftu ako bi se oni stavili funkcionalno u ovom ne koriste se, ali imali smo jednu situaciju u Pločama, evo još uvijek traje ta trakavica, dakle da inspektorima, odnosno revizorima nije dozvoljen pristup. Što nam to govori? Pa to je stvar politike, tu nije stvar, recimo, apsolutno nas struke, mi ne možemo to komentarisati sa nekog ekonomskog aspekta. Ali gospodin Čavrović izgleda da može. Samo kratko, ako mogu samo da opet ne steknemo loš utisak za razliku od susjedne Srbije, na primjer, koja nema tolike alternativa sada i preko Crne Gore, mi ipak imamo, dakle, i Rijeku, imamo Kopar, imamo Ploče i imamo kopneni put. Dakle, da kažem u perspektivi što se tiče nafte i naftnih derivata, moguće naći opcije. Dakle, da li će to biti saudijska, da li će čak biti norveška, ruska, svejedno. Imamo više opcija u odnosu na primjer susjednu Srbiju, koja ima problema realni sad. I evo, vidimo, predsjednik Srbije kaže da ukoliko bude neophodno pomoći će Bosni i Hercegovini, ako je riječ o pšenici, kaže da ima... O nafti mi možemo, mi mogli s našim... Kao kompenzacija, da. A gospodin Pavlović se javljao za riječ. Vi ste, gospodine Vuković, imali zanimljivu izjavu vezano za rezerve, ali evo, gospodine Pavlović, izvolite, što ste željeli reći? Ja sam htio da kažem da pitanje snabdevanja iz robnih rezervi je malo starinska stvar. Ako ne postoje kanali za snabdevanje građana, o čemu smo govorili ovdje kao socijalna karta i tome slično, onda nam trebaju strateške rezerve. Dakle, strateške rezerve su one koje će država imati u svom vlasništvu. Kažem država, entiteti, kako god. Dakle, ono što je bitno reći jeste da se svi naši premijeri u oba entiteta hvale činjenicom da u skladištima distributera ili veletrgovaca ima robe. Ali tu robu nije kupio entitet, pa je rekao to je naša roba i ona stoji kod vas kao, da kažem, distributera.
Dakle, s jedne strane mi se hvalimo da imamo robne rezerve, a s druge strane ne znamo kako ćemo ih upotrebiti ako dođe do potrebe za distribucijom. Ono što je sigurno, to je da ja to zovem strateške rezerve, moraju postojati u slučaju ako nemamo mogućnost fizičke komunikacije i transporta roba i da kažem goriva u ovom slučaju. Mi imamo rafineriju nafte koja je privatizovana i ne radi. Imamo rafineriju ulja koja također pravi gubitke i ne radi. Imamo dakle jako veliki broj kapaciteta koji su potpuno van funkcije, a to je pre svega odgovornost po meni ljudi koji su na najvišim pozicijama od premijera do resornih ministarstava. I mi moramo imati kao Bosna i Hercegovina mogućnost da skladištimo robu koja je u vlasništvu entiteta u ovom slučaju, a koja će biti dostupna građanima u momentu kada za to bude bilo potrebno. Ima li u Republici Srpskoj dovoljno robnih rezervi? Ma ne. Ne, ono što ima kod trgovaca to ima, ali to je, kako da kažem, trgovci su vešti, ja moram priznati, oni uspevaju da nabave robu i naravno da je prodaju ako treba i po 5 maraka litru ulja, jer psihozu treba zaustaviti. Znate, niko ko kupi 25 kg brašna neće ići da ponovo kupi brašno sutra ili preksutra. Tako da je to jedan udar koji nastaje u ovom slučaju i kod ulja. Ulje u Banja Luci možete kupiti za 3 marke i 30, to je redovna cena u prodavnicama. Dakle, razlog zašto treba zadržati psihozu ljudi da robe neće biti, da ne trče u prodavnice i ne prave zalihe, jer na taj način pomažu trgovcima da zarade više, a s druge strane stvara se nestašica koja nije prirodna, nema potrebe, niko neće potrošiti 10 litara ulja za nedelju dana. Da, evo i gospoda u studiju pozdravljaju ovo što vi kažete. Uskoro ćemo na reklame, ali evo gospodine Vukoviću, vaša izjava vezana za robne rezerve. Kazali ste prije nekoliko dana zapravo kada kažemo da imamo robne rezerve, da to ne mora značiti da ih imamo u skladištima, da se one zapravo mogu riješiti ugovorom, platimo i plaćena roba stoji. Upravo ovo što je gospodin Pavlović, nadam se da me čuje, kazivao, potpisao bih. Iz kojeg razloga? I jako dobra je ta podjela na strateške i robne rezerve. Strateške do kojih ne možete. Mi nemamo vlastitu naftu, niti imamo nekakve izvore plina i tako dalje. To bi za nas bile strateške rezerve. Dobra vaša observacija, luku Ploče ne koristimo u kapacitetu kako treba, odnosno terminale. Danas smo o tome govorili i imamo sporazum između VTK i luke Ploče sa svim njihovim kapacitetima koji nam mogu stajati na raspolaganju. Kad su u pitanju robne rezerve sa zalihama prehrambenih proizvoda, posebno ulja, brašna i tako dalje, zapravo one prave stabiliziranje na tržištu kada je u pitanju nestašica tih roba, da u određenom momentu reagirate. One se teško mogu koristiti sad u ovakvoj situaciji, ovakvoj vrsti krize kao nekakav nivelator cijena. Dakle, to ne bi značilo ništa iz razloga što cijene dnevno rastu. Dakle, cijena goriva vam raste na dnevnoj bazi. Vi ga ne možete stići. Onaj koji ga prodaje, danas mora ga prodati po većoj cijeni da bi imao novac da ide po drugo gorivo. Dakle, i taj lanac će stati ako ga prodajete stalno po staroj cijeni. Zašto sam kazao za ovu ideju? Postoje dobri primjeri iz prakse susjednih zemalja, nekih zapadnih zemalja i tako dalje. Robne rezerve ne moraju biti striktno na jednom mjestu kao to su neka zamišljena velika skladišta robnih rezervi i tako dalje. Vi možete kao vlade, entiteta kupiti tu robu ili zakupiti je kod proizvođača. Primjerice konzervi, kod njega stoji 1 milion konzervi već uplaćenih i to je robna rezerva. On može zbog prodaje rokova prazniti, ali uvijek na stanju mora biti 1 milion koju je platila neka vlada. Tako isto može biti kod naftaša, tako isto može biti kod proizvođača brašna i tako dalje. Koristimo njihove kapacitete, a već smo avansirali robu po jednoj adekvatno kvalitetnijoj cijeni. Tada možemo govoriti o smanjenju nestašice i o nivelaciji koja može utjecati na cijene. Sve ostalo da mi pravimo dodatne kapacitete, ograđujem se, mislim da je pitanje nečije odgovornosti, ali evo, to je neko drugi. Mi smo samo spominjali, recimo, sjetit ćete se tamo na početku pandemije kad je gotovo negativna bila cijena nafte na svjetskom tržištu. Da smo tada, recimo, da smo imali za ta 3 mjeseca kapacitete formirane, upotrebljive, mogli smo tada i kupiti po vrlo povoljnoj cijeni i danas bi mogli onda, recimo, sa tim robnim rezervama možda nafte 3 mjeseca utjecati na cijenu tržišta. Ako mogu samo kratko. Ne samo ovo je dobra opaska, međutim vi ne znate kako će cijena goriva kretati. Ona je danas već pala za $5 po barelu. Dakle, već ona pada u nekom postotkom dijelu. U to vrijeme da je se ta nafta kupila na određen način,
mi ne bismo morali tu naftu prodavati benzinskim da oni opet zarađuju, nego bismo mogli pomoći našem javnom prevozu. Sad je karta za studente, učenike enormno skočila. Dakle, mogli bismo djelovati na najugroženije bolnice, hitne pomoći, policije i tako dalje. Iz tih dobro jeftino plaćenih rezervi. Dakle, nije nužno da ona ide u komercijalu da bi se enormno zarađivala, nego da stabiliziramo one sektore koji su najugroženiji. Da, gospodin Čanović. I to je dakle upravo suština sada djelovanja robnih rezervi, dakle da bude targetirana ciljna podrška. Međutim, samo da ne idemo u glorificiranje, dakle, robnih rezervi. Pazite, direkcije robnih rezervi, pogotovo kantonalne entitetske URS su bankrotirale. Dakle, u zadnjih 10 godina obilježene brojnim aferama, nabavkama robe sa isteklim rokom trajanja, od povlaštenih proizvođača domaćih i tako dalje. Dakle, taj sistem nije bio idealan i on dočekuje historijsku krizu kada treba da reaguje. I normalno da neće reagovati. I ovo je zaista fantazija u kontekstu našeg postojećeg sistema, dakle direkcija robnih rezervi. Znam kako funkcionišu, kakve su ranije imali probleme, pogotovo sada u vrijeme ove krize. Dakle, teško da oni mogu sad izaći na scenu i riješiti naše probleme. Da, o ukidanju akciza na gorivo, ali i smanjenju stope PDV-a razgovaramo u nastavku naše debate. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, vraćamo se odmah nakon reklama. Evo nas, nakon reklama ponovno smo zajedno. Večeras govorimo o posljedicama, i to ekonomskim posljedicama ukrajinskog rata na Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju i ostatak svijeta. Moji gosti, gospoda Faruk Hadžić, Admir Čavalić, Zoran Pavlović i Vjekoslav Vuković. Idemo se sada dotaći teme koja je bila itekako aktualna proteklog tjedna, a to je dakle zakon o akcizama, njihovo privremeno ukidanje. Vi ste na neki način, gospodine Hadžiću, sudjelovali u kreiranju prijedloga koji je zastupnik SDP-a, gospodin Magazinović, zapravo stavio u parlamentarnu proceduru. Pretpostavljam da pozdravljate odluku koju je donio zastupnički dom. Apsolutno. I da vam kažem, mislim, to je bio na neki način, evo, doprinos i nas, struke, mi često radimo zajedno, nudimo zakonska rješenja, nudimo ideje. Pa da ne bude evo nešto da se nameće. Mi ponudimo neku ideju, prijedlog i ako neko naravno zainteresovan smatra da je to dobar put da se može nešto uraditi za građane, za privredu, pomoći, mi uvijek rado pomognemo. I onda javili su određen broj zastupnika i ne samo i zastupnici SDP-a, bilo i drugih stranaka, ali evo, pošto su oni bili nekako možda najbrži, njima je ponuđen takav jedan prijedlog zakona koji je malo onda naravno prilagođen parlamentarnoj proceduri i vidjeli smo to upravo da je gotovo jednoglasno, evo čuli smo jedan zastupnik je bio suzdržan, ali greškom jer valjda ostao mu upaljen kompjuter, taster. Tako da mi u principu smo apsolutno za takav jedan prijedlog što može dovesti do trenutnog smanjenja cijena goriva u Bosni i Hercegovini. Sad, pitanje je kako će se dalje kretati nafta na svjetskom tržištu. Ona sad varira posljednjih dana, naraste pa se spusti sada negdje oko 110, malo možda i manje barel nafte na svjetskom tržištu i hipotetički ako bi još došlo do danjeg pada, ako se sad velike sile uspiju dogovoriti pa da se eventualno poveća proizvodnja, mi to ne znamo, u kombinaciji sa takvom jednom mjerom može se značajno utjecati na cijenu goriva u Bosni i Hercegovini, možda čak i više nego što je ovo smanjenje od samih akciza, jer ne treba zaboraviti, država na trenutnoj litri goriva, znači ovoj trenutnoj litri goriva uzima oko marku i 20 kroz različite namete. PDV, akciza je jedan namet, to ne ide direktno u budžet, PDV ide direktno u budžet, imate dvije putarine, jedna je za ceste, jedna je za autoceste. Putarina za autoceste ide namjenski, putarina za ceste ide jednim dijelom namjenski, jednom u budžete, pa se onda dalje dijeli prema opet o različitim nivoima vlasti. Da, međutim ima oni koji kažu da zapravo možda i ovakav zakonski vid rješenja akciza i nije dobar. Pitaju se zapravo zašto nas te akcize na goriva sve izjednačavaju. Vidite, akciza je namjenski porez. Da nije tako, onda bi bila jednaka PDV-u. Znači, ona se namjenski ubire, nego, hajde da za trenutak zaboravimo gorivo. Nije to jedini akcizni proizvod. Imate i duhan, imate i kafu, imate bezalkoholna pića, ali alkohol. Govorimo o akcizama na gorivo. Zašto to vas pitam? Zar nije bolje, recimo, objaviti, uzeli smo od akciza, ne znam, milijardu, pa onda tu milijardu usmjeriti gdje treba na domaće prevoznike, proizvođače i druge? Ne, pa vidite, taj novac ne ide na tu namjenu. Novac od akciza se ubire namjenski na gorivu, ali se ne namjenski troši, ali po zakonu. Znači, nema tu nezakonitog djela. U zakonu jasno piše, uzimamo vam na gorivu akcizu, ali ga usmjeravamo na jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, koji onda dijeli kako se dijeli sav novac od PDV-a. I to bi trebalo promijeniti.
Jer ako uzimamo na gorivo, onda postoji način kako će se taj novac dalje trebao trošiti. Ili za autoceste, ili za gradnju, ili za bilo koju drugu namjenu. Javno se ne objavljuju svi prihodi uprave za indirektno oporezivanje. Ovo je javni podatak, on postoji na stranici uprave. Njihov utrošak se isto tako objavljuje. Ne, to je sistem danje raspodjela. Suština samo problema, ako mogu, pazite, akcize imaju ekstra fiskalni ciljeve. Znači, nije samo cilj prikupiti sredstva, već je cilj utjecati na neku promjenu ponašanja. Dakle, ako imate akcize na duhan, duhanske proizvode, cilj je da utječete na promjenu ponašanja konzumenata. Također je ovdje cilj da utječete na promjenu ponašanja konzumenata u smislu da manje ljudi troše na gorivo, a više da koriste možda javni prijevoz i slično. Međutim, u našem sistemu akcize nemaju taj, dakle, drugi razlog donošenja. Dakle, kad uzmete prijevoz za duhan, duhanske proizvode, ne koristi se kako bi se financirali zdravstveni sistem. To se svuda širom svijeta tako radi. Ili u našem slučaju akciza se ne koristi na gorivo, ne koristi se kako bi održavali puteve, dakle namjenski, već ide u tekuću budžetsku potrošnju. To je suština problema. Dakle, to, ako trebamo mijenjati taj zakon, trebamo ga u tom pravcu mijenjati. Sada se to ne radi ovim izmjenama, ali dugoročno, dakle, to zagovaramo, dakle, već od 2017. godine, da bi trebalo se na to, dakle, fokusirati. Jer lakše je ljudima objasniti da nema para za cestogradnju, nego da nema para za penzije. Evo, tako da vam najlakše objasnim. I zbog toga se taj novac nismo radili godinama. To je ono kada mi godinama upozoravamo. Dajte da reformišemo poresku politiku u Bosni i Hercegovini, da manje uzimamo, da zadržimo radnu snagu, da usporimo iseljavanje, da jačamo ekonomiju. To bi trebao biti cilj. Ne, lakši je cilj uvesti akcizu, povećati na taj način, doći do ekstra prihoda za budžete i onda finansirati preglomazni javni sektor. I zbog toga smo se mi sada doveli u tu situaciju da smo akcizno ovisni. Znači, zavisi koliko od akciza prikupimo i na taj način finansiramo javni sektor. Jer pazite, mi na duhanu godišnje minimalno 800 miliona prikupimo novca. Zamislite 800 miliona za zdravstveni sektor. Kakav bi imao zdravstveni sektor koji bi odgovorio, ne da bi odgovorio na pandemiju COVID-a. Gospodine Vuković, dijelite li vi stav da Bosna i Hercegovina treba privremeno ukinuti akcize na gorivo? Da, kad govorimo o ukidanju akciza, dakle one će u principu više djelovati psihološki nego financijski, iz razloga što se akciza vezuje za litru goriva. Dakle, ona je 40 pfenninga ili 35, ovisi vrsta goriva, po litri, bez obzira koliko taj litar koštao. Ako je 5 maraka, bit će 5,40 sa akcizom i tako dalje. Međutim, ona ipak djeluje na stanovnike, dakle, u smislu što kaže kolega, manje ću trošiti, malo ću više štediti, koristit ću neke druge vrste prijevoza, ali definitivno možemo napraviti jednu laganu pokaz dobre volje za stabiliziranjem ovog jednog stanja. I definitivno mislim da bi to trebalo učiniti, ali ako se, naravno, procedure za donošenje zakona su takve kakve jesu, nekad kompleksne, nekad sporije i tako dalje, možda da to bude privremena mjera. Ali da znamo koliko ona traje, 3 mjeseca, 6 mjeseci i tako dalje, i da na kraju znamo koji su efekti od toga. Dakle, moramo znati što smo zapravo učinili s tim uštedom. Kad govorite o efektima, ukoliko ovaj zakon bude usvojen u oba doma državnog parlamenta, kada on može onda stupiti na snagu? Kada se može početi? On bude za par dana. Dakle, kao što se dogodilo kad smo i uveli akcize, pa... I odmah se do 40 pfenninga manje, dakle, plaćati. Međutim, moramo biti skeptični. Evo, mislim da svi ovdje dijelimo taj skepticizam, pa ste vrlo teško država prepušta, odriče se barem i privremeno nekih svojih prihoda. Lakše uzima, lakše uvesti nove akcize nego odreći se makar na 6 mjeseci. Tako sam ja skeptičan po pitanju Doma naroda. Praćemo, vidjet ćemo, ali vrlo sam skeptičan. I kažem, notorna je glupost, ako se mogu tako izrasti, da se to radi uopšte kroz parlamentarnu proceduru. Ovo normalno u svijetu ide kroz sistem uredbi. Dakle, premijer donese uredbu i kaže 6 mjeseci nema akciza i to je to. A možemo reći koliko će to i koštati? Mislim, nije to tajna. Mi znamo otprilike da godišnje se po akcizi, znači ne po tarini, prikupi negdje između 500-550 miliona konvertibilnih maraka. Ekvivalentno pola godine, ako se odreknete toga, znači država bi ostala s te strane bez 250 miliona konvertibilnih maraka, a s druge strane imate normalan rast prihoda od PDV-a kao posljedicu inflacije. Tako da u stvari, ako bi sumirali, država neće ni imati prihode. Gospodine Pavlović, jeste li vi za ukidanje akcize na gorivo? Apsolutno sam za tu inicijativu i da se taj proces provede u najkraćem mogućem roku. Gledajte o čemu se radi. Gorivo je toliko bitna komponenta za sve buduće ili druge troškove koji zavise od goriva. I kada god utičemo na cenu goriva, onda utičemo i na generalnu inflaciju. Jer mi fizički svaku robu moramo da prevezemo, ljude,
Dakle, to utiče po principu domino efekta na sve, pa će samim tim smanjiti i opterećenje na budžete domaćinstava i građana. Ja mogu da potvrdim da je u Banja Luci gužve koje su bile redovno u špicevima su gotovo prepolovljene. Ali je to zato što ljudi se boje, nemaju novaca ili čuvaju gorivo. Sve to je psihološki taj element o kojem govorimo. Ono što treba reći je da vlast generalno, znači i upravo za indirektno oporezivanje, država u državi, oni će izmisliti 6000 razloga da ne zaustave naplatu akcize. Oni će, već sad su najavili da im ni 6 mjeseci nije dovoljno da naprave diferencirane stope PDV-a, odnosno da stopa PDV-a bude 5% na osnovne životne namirnice, 22% na luksuza, 17% da ostane. Ja ću podsjetiti i vas ovdje i gledalce, od 2009. godine postoje inicijative za uvođenje diferenciranih, odnosno više različitih, makar 2 stope PDV-a, kako bi najsiromašniji bili na neki način u boljem položaju. Ali to apsolutno ne interesuje upravo za indirektno oporezivanje, koja putem svog glasnogovornika saopštava da je to toliki problem da se može sada to zloupotrebiti. A sada, s druge strane, diferenciranu stopu definišu kao nismo definisali koji proizvodi, pa ne možemo to da tarifiramo. A ja podsjećam da, evo, trgovinske komore, da svaka roba koja dođe na granicu Bosne i Hercegovine ima svoj tarifni broj. I ako je auto iz Europe nema carinu, a ako je iz Japana ili Južne Koreje ima carinu od 10%. Prema tome, mehanizmi postoje, softveri postoje, sve postoji, ali nema dobre volje. Zašto? Zato što je najbolje ili da kažem najlakše kupiti skupi auto, pa na kraju kraja u Federaciji je došlo do 6100 službenih automobila. To neko mora da plati, odnosno to mi plaćamo kao građani, a sve se u biti svodi na činjenicu da se uzme preko akciza, jer recimo akcize za izgradnju puteva od 2006. godine do danas su premašile 13 milijardi konvertibilnih maraka. To je, ako uzmemo da je 10 miliona autoput kilometar, to je 1300 kilometara. A gde su nam putevi? Svi su na kredit uzeti od Evropske investicione banke ili Evropske razvojne banke. Hoću da kažem, moramo podhitno nešto promeniti. Ili ljude koji odlučuju, ili mehanizme na koji odlučuju. I potpuno sam saglasan sa gospodinom Čavalićem, mi nemamo vremena za složene političke procedure, ovo mora biti uredba koja se donosi i primenjuje od sutra. Spomenuli ste već stopu PDV-a, moramo samo malo ubrzati, nemamo još mnogo vremena. Gospodine Vukoviću, da li bi ovo smanjenje, dakle stope PDV-a, zaista dovelo do smanjenja osnovnih životnih namirnica? Smanjenja cijena? Da. Pa vjerujte da, naravno. Dakle, ono bi dovelo, međutim ja tu dijelim jedan skepticizam da li će uopće doći do izmjena, do diferencirane stope. Mi smo kao VTK već više puta pokušavali da dođemo da dajemo te prijedloge i također smo smatrali turizmom izvoznim proizvodom na koji uopće ne bi trebalo da bude PDV-a. Vi prodajete jednu uslugu, dovozite ljude koji troše novce u Bosni i Hercegovini i tu nismo imali razumijevanja, da budemo jasni. Dakle, definitivno ukoliko vam je na mlijeko bilo 17%, a sad 5%, ono bi moralo biti jeftinije. Ukoliko prodavac ne bude ostvarivao ekstra profit. Sad idu kontrolni mehanizmi, to su inspekcijska tijela, organi i tako dalje. Ali evo, ostaje da se vidi da li će to biti moguće provodivo. Slažem se da bi to trebalo djelovati ubrzano, jer mnoge zemlje u našem okruženju imaju diferencirane stope, dakle na sve. Šta je to razlika luksuz u odnosu na životne namirnice? Naravno da bi to trebalo podržati. Je li populizam ili realnost kada gospodin Dodik kaže da možda treba porez na dodatnu vrijednost za osnovne životne namirnice da bude 0, a ne 5%? Evo, bila je, mislim, prilika, njihov prijedlog je od SNSD-a bio 10% stavljen, tako da mogli su, ja mislim, već izaći sa tim prijedlogom sa 0 od starta ako su oni smatrali da je to poželjno sa te ekonomske strane. Ali iskreno, ja ću vam reći svoj stav, mislim da sam manje optimista da bi taj zakon mogao proći u odnosu na akcize, barem u odnosu na dosadašnje neke najave. Jesu li pravi oni koji kažu, gospodine Čavaliću, da bi takva stopa PDV-a zapravo išla, ova koja se predlaže, išla na ruku bogatima, ne siromašnim? Jer bi zapravo siromašnim građanima bilo teško doći do neke luksuzne robe koja bi se oporezivala sa 22%. Da, ali mislim da to nije ključni argument. Pazite, generalno u okviru ekonomije da znate imate razilaženja po pitanju da li diferencijacija ili jedinstvena stopa
bilo kojih poreza. Ja sam pratio historijat, dakle, diferencijacije u različitim zemljama svijeta. Uglavnom, to nije stvar ekonomske struke ili prijedloga ekonomista, to bude, na primjer, stvar koalicija, političkih koalicija, neki koalicijni partneri, insistira se vrši diferencijacija. Dobro, ali da li različita stopa PDV uopće ima smisla? Ja zagovaram, dakle, spadam u tabor ekonomista koji smatra da je jedinstvena stopa PDV dobra. Ja sam kao kontraargument predložio da sa 17% privremeno da ide na 15%, dakle na 6 mjeseci. Slično kao akciza. Ali vidjeli ste što je kazao i predsjedavajući vijeće ministara, gospodin Tegelte, dakle da strani kreditori ne dozvoljavaju tu različitu jer nemaju onda garancije za kredite. Nije to glavni argument. Ono što je problem kod diferencijacije. Pazite, imamo zemlje gdje imate već diferencijaciju, tu se spušta PDV sada. Evo, na primjer, Turska. Ali oni su već ušli u proces diferencijacije. Ja mislim da moramo biti oprezni ovdje. Ne možemo mi ulaziti u proces diferencijacije u jeku ove krize. I pazite, imali ste ovaj prijedlog zakona samo na jednom papiru. Čak i predlagač, kada je navodio luksuzna dobra, nije bio sigurno već navedeno. Pa tamo piše nekakvi luksuzni satovi, luksuzni automobili, a ovamo vam je sva egzistencijalna dobra. Ubijeđen sam da ako bi ovo sada u ovom obliku prošlo, da bi to bio haos, dakle, u ovom prijedlogu. Zato sam potpuno skeptika, evo, slažem se sa kolegom Farukom, mislim da nema šanse da će ovo proći u Domu naroda. Mislim, PDV je, vidite, inače primjer jednog regresivnog poreza. On inače, ako gledamo sprem dohotka, koliko ko zarađuje, on uzima više od onih sa manjim dohodcima, jer on daleko više troši na hranu i oni će platiti više PDV-a u apsolutnom iznosu, iako je stopa svima identična, jednaka, nego u odnosu na neko ko ima veći dio dohoda. Znači, u odnosu ono što platimo PDV-a, neko ko ima 500 maraka platu i plati za PDV-a takva osoba i neko ko ima, ne znam, 3-4 hiljade maraka platu, daleko će više platiti ovaj sa nižim dohodkom. Tako da je to jedan, inače, i u praksi mi to govorimo kao primjer regresivnog dohodka. Više uzima PDV-a u apsolutnom iznosu od onih koji u odnosu na platu, u odnosu na neke druge Gospodine Vuković, vidjeli ste evo što su poručili iz Uprave za neizravno oporezivanje, negdje je to spomenuo i gospodin Pavlović, kažu da će prije primjene novih stopa sve morati biti jasno i precizno definirano. Kada vidite, dakle, ono što se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri, je li zapravo se pokušava, pa evo i to su naveli kao kritiku, dakle, da se sve želi uraditi preko noći, a da to tako ne može. Djeluje li vama to tako? Pa gledajte, riječ struke je tu broj jedan. Ukoliko se uvodi neka diferencirana stopa, ako je u pitanju zakona o PDV-u, što kaže kolega, potrebno je niz izračuna, dakle da vidimo gdje se dobiva, gdje se gubi i šta ko dobiva u toj priči. Dakle, mislim da to teško je za uraditi preko noći, a složio bi se s akcizama. Znaju se, fiksne su, idu po litri i to mi vidim više rješivim nego zakon o PDV-u. Očito da moraju prilagodbe uraditi, da li nekih tehničkih softverskih rješenja i tako dalje. Imate tu i povrat PDV-a. Dakle, sad se sve to na neki način jedan sustav remeti. Ako smo krenuli s tim, trebali smo krenuti prije pola godine i godinu naučeni pandemijom, iskustvima iz pandemije. Sada, u jeku nekakve druge bitke, mi pokušavamo naći neka rješenja za koja treba neka procedura. Zbog toga isto bi se pridružio kolegama, dijelim skepticizam da će doći do promjena stopa. Jeste li vi skeptični, gospodine Pavloviću? I ovo što sam pitao gospodina Čavalića, dakle, ta stopa na luksuznu robu, da li bi zapravo takva izmjena zakona o PDV-u više išla na ruku bogatim građanima nego siromašnim? Pa ne, moramo da razumemo da želja za luksuznom robom postoji kod svakog pojedinca. Ali potpuna je realnost da to oni sa malim prihodima nikad neće moći ostvariti. Ni danas sa ovom jedinstvenom stopom, ni sutra sa većom stopom. Dakle, govoriti o tom konceptu je potpuno van diskusije. Ono što bih ja rekao je da je tačno da je sada komplikovano rješavati probleme koje nismo rješavali u neko pandemijsko vrijeme kada je bilo prilike i mogućnosti i nismo bili u ovakvom pritisku ili stisci sa vremenom i poskupljenjima. Zaista je ovo vrlo osjetljivo pitanje. Da li je možda jedina varijanta da shvatimo konačno da hranu možemo sami da proizvodimo i da moramo da je proizvodimo. I da naša uljara ili naša polja žitnice, proizvodnja kukuruza i pšenice ne treba da bude izvezena. Jer mi apsolutno i onu svoju proizvodnju koju imamo iz avgusta mjeseca koju smo prikupili, niko je nije otkupio osim trgovaca koji su slobodni s njom da rade šta hoće. Hoću da kažem, diferencirana stopa je nešto što treba uvesti ako ne može u kratkom roku, što prihvatam da je komplikovano upravo zbog povrata PDV-a, onda moramo proći kroz taj proces ili barem prihvatiti da se nešto mora promijeniti. A fiksna stopa je najjednostavnija.
stavite prst u uvo i baš vas briga. Sva roba ima 17%. Nemate situaciju da ste oslobodili strane turiste PDV-a zato što su oni došli da potroše svoje pare, a uspeli ste da oslobodite ili da napravite povrat PDV-a za strane kamionđije koji su nasuli gorivo u Bosni i Hercegovini. Hoću da kažem, upravo za indirektno oporezivanje kako je napravljena 2006. godine ništa nije bitno promenilo. Ona je predmet potrebe da se analizira, osavremeni ili savrši ili nadogradi, aj kako god hoćete. Ali da zaista nešto moramo uraditi da ljudi koji su u socijalnoj potrebi i siromaštvu, a tih je barem 50% u Bosni i Hercegovini, za njih nešto moramo uraditi. Malo prije smo mi baš prije početka emisije razgovarali kako nekad ni smanjenje stope na 0%, evo PDV-a, ne mora dovesti do smanjenja cijena. Prije par godina su bilo zagovaranja. Recimo, ok, uvešćemo nulu na evo, ove osnovne životne proizvode, hrana, lijekove, apsolutno sve to da ne labaršim, ali dižemo zbirnu stopu. Držimo zbirnu stopu, nekim kombinacijama je čak išao prijedlog zagovaranja 23%. I sad vidite ovo, na izgled plemenita namjera. Namjera da smanjite na 0 i kažete cijena hljeba će sad bi trebala biti jeftinije. Zašto? Manja zato što nećete više naplaćivati PDV. Međutim, vidite sada, vi imate zbirnu stopu koja je veća i apsolutno povećava cijenu svih inputa koji ulaze u proizvodnju hljeba. Hljeb će vam na kraju bez PDV-a biti skuplji nego što je bila situacija. Tako da tu treba, ne govorim sad u ovom kontekstu, ali tu treba, govorim generalno kod takvih reformi, kod takvih prijedloga, treba vrlo biti obazriv da na izgled plemenita namjera ne može ili neće dovesti do željenog efekta. Znači da smanjit ćete, nećete plaćati PDV na hljeb, ali će vam hljeb biti skuplji. Da, gospodin Čavalić, samo ako ovo kratko, dakle ovo što je kolega Pavlović govorio, pazite, mi imamo brojni drugih problema kod PDV-a, dakle način naplate, stvaranja obaveze, trenutak i slično. I to nismo uspjeli riješiti. Dakle, u proteklom periodu mislim da je ovo krupan zalogaj. Dakle, u ovih kratkih mjesec dana da radimo diferencijaciju. Dakle, imamo milion nekih drugih stvari koje možemo raditi u PDV-u, ali istina je zaista, i što je kolega kazao, što se tiče upravo za indirektno oporezivanje, dakle, nivo inovacija je minimalan. Dakle, ništa se ne radi po pitanju. Moramo se samo još dotaći plina. Dakle, neki su najave da bi idućeg mjeseca, dakle, sama cijena ponovno mogla rasti. Hoćemo li ostati bez tog energenta? Nećemo ostati. Ima, duše, kada govorimo o nestašicama, možda najveća i šansa je upravo za ovaj energent. Dakle, najveći su rizici, ali ako gledate globalnu cijenu plina, dakle, izuzetna je, nevjerovatna i Evropa najviše ovisi o navedenom. Mi također spadamo, dakle, u taj dio svijeta. Ono što je bitno naglasiti, dobro je da prolazi grejna sezona, dakle, za građane kantona Sarajevo posebno, ali i za privredne subjekte u Bosni i Hercegovini, ali svakako možete očekivati sasvim realno da će doći do izuzetnog poskupljenja plina. Gospodine Hadžiću, je li realan gospodin Novalić kada kaže da ćemo pomoću struje amortizirati mogući nestanak plina? Pa možda to je moglo ići, ja inače uvijek kažem, ne volim se na pojedinačni izjave bilo kojeg donosioca odluka referirati, ali to možda može ići u nekom kontekstu gdje se može zamijeniti, gdje se koristi plin kao energent, pa njega u tom trenutku nećete koristiti, recimo u kantonu Sarajevo za grijanje ćete koristiti, sada možda korišćete konvektore ili nešto drugo da ne koristite plin u tom smislu. Možda je se u tom kontekstu je mislio sa izjavom. Znači tu može eventualno se neki dio nadomjestiti, ali pitanje je da li mogu to sve privrediti. Da, a gospodine Pavlović, što mislite, hoćemo li u nekom trenutku i cijela Evropa ili mi morac okrenuti recimo iranskom plinu? Gledajte, molim vas, snabdevanje plinom je vezano ili bazirano na plinovodima ili ceovodima kroz koji ide gas. Suština je da se snabdevanje vrši iz Rusije, dakle to je tako koncipirano, zato što je to najbliže, govoreći ili posmatrajući snabdevanje gasovodima. S druge strane, mi imamo relativno, mi nismo narušili dugoročne ugovore koje smo potpisali sa dobavljačima Gazpromom iz Rusije. Dakle, situacija je takva da kogod ima dugoročni ugovor ima i definisane stabilne cene. Ove cene koje se pojavljuju na tržištu, na berzi, su plod špekulativnog trgovanja fjučersima, budućim potrebama. Ono što je bitno, i ovdje treba to isto da kažem, snabdevanje, kada napravite ugovor sa nekim ko vas snabdeva sirovom naftom, ajde tako da kažem,
onda on zna da ste vi kupac, da kupujete u definisanim količinama na duži vremenski period i vi ste stabilan kupac i njemu takvom kupcu se ne menja bitno cena. Ovo što mi govorimo o podizanju cijena goriva u Bosni i Hercegovini i u Europi je plod nekih očekivanja većih cena. Kad govorimo o gasu, treba reći da imamo dugoročne ugovore, imamo južni tok, imamo i naravno preko Mađarske mogućnost snabdevanja, ali smo se orijentisali prema južnom toku i s te strane nemamo bitnih problema oko cena. Cene se dogovaraju, koriguju eventualno samo pred sezonu, a onda je snabdevanje samo ako se prekine gasovod. Tako da nema razloga da se opet pravi panika. Ja najviše, kako da kažem, u poslovnom svetu stabilni poslovni odnosi su garancija snabdevanja, stabilnih cena i to treba da znaju naši građani. S druge strane, to što se dešava sa gasom iz Rusije u Europi, oni na silu hoće da postanu nezavisni ili manje zavisni. To jednostavno nije moguće. Da, jasno. A evo, gospodine Vukoviću, kada govorimo o toj vanjsko-trgovinskoj razmjeni sad u ovoj situaciji, da li uopće možemo očekivati strane investitore na području Bosne i Hercegovine? Pogledajte, uvijek ovakva kriza, kao i svaka druga, izazove preveliki oprez kroz stranih investitora. Međutim, prečesto mi govorimo o stranim investitorima, zaboravimo domaće investitore. Šta je sa našim ljudima koji su stekli određeni kapital, zapošljavaju veliki broj radnika? Evo, pozitivan primjer, ne volim reklamirati nikoga, ali evo, nova tvornica keksa je otvorena u Čapljini. Svi znamo o čemu govorimo. Nova radna mjesta, dakle domaći investitor. Prema tome, previše se mi fokusiramo što će to stranac reći, olakšajmo proceduru da i domaći investitor bude u istom rangu kao što je to strani. Mi nekako više volimo ono riječ strani, to nam se čini nekako prijemčljivije. Zato kažem, puno oni toga sada promatraju, međutim, obzirom da normalno i ljude koji su izvana, kriza potresa, sa oprezom promatraju kako dalje investirati. Neke investicije su već u najavi zaustavljene za naredni 3 do 6 mjeseci. Takve najave već postoje, ali kažem, ipak mislim da će doći pozitivno vrijeme da naši investitori iskoriste ovu priliku. Apsolutno se ja tu moram složiti, apsolutno, jer i mi dosta komuniciramo sa domaćim privrednicima, neki već imaju gotove linije, ali im treba jedna mala sitna intervencija od države koja im može pomoći da se to stavi u funkciju, da se zaposle domaća radna snaga, pogotovo neki su planirali i takav jedan koncept ne samo, pazite, otvaranja radnih mjesta, nego specifičnog otvaranja radnih mjesta za pojedine kategorije neaktivnih, recimo žena, koje onda mogu u sklopu svojih fabrika predvidjeli su da otvore i kao neke mini vrtiće, da se sve apsolutno zaokruži na taj način da majka dok radi zna da je dijete tu sigurno. A to je jedan od načina gdje možete usporiti čak i aspekt iseljavanja, jer obično da te neaktivne majke idu sa svojim muževima van Bosne i Hercegovine. Znači, nekad samo mala sitna intervencija donosioca odluka može puno toga riješiti, ne samo radno mjesto, nego čak i 3-4 različite aspekte. Da, a vi ste, gospodine Vukoviću, imali jednu zanimljivu izjavu vezano za plin. Rekli ste šta će nam plin, da trebamo iskoristiti zapravo 100.000 tona smeća kojeg ima BiH i da pravimo, dakle, na neki način određene stvari koje mogu grijati ljude. Jesmo li toga svjesni? Mi smo se uključili, dakle, kao vanjsko-trgovinska komora i u cirkularnu ekonomiju i sve projekte zelene tranzicije. Znači, koristimo i biomasu, bioenergiju, odnosno tekući vodik. Dakle, postoje neki suvremeni trendovi u koje morate zapravo uskočiti na vrijeme. Analizama tih suvremenih trendova, evo, bio sam na par tih konferencija gdje smo prezentirali stanje da Bosna i Hercegovina ima 1000 miliona ili milijardu kilograma otpada koji se ne koristi u Bosni i Hercegovini ni za šta nego za utopljavanje rijeka kad bacite nešto ili smeća, da budem kolokvijalan. Dakle, u tom kontekstu plinifikacija iz biomase, odnosno iz otpada, je budućnost. Mi se ne okrećemo ka tome, evo čak i kroz naše račune za struju mi izdvajamo dio sredstava za obnovljive izvore energije. Ja ne vidim da se nešto posebno ulaže kao povrat tih sredstava. Dakle, to je u tom kontekstu postoje alternative i za Bosnu i Hercegovinu ako već ležimo, nažalost, na toj vrsti sirovine. Evo, nažalost, vremena je malo još za emisiju. Vrijeme za završni riječ. Gospodine Pavloviću, počet ćemo od vas. Koja bi bila vaša poruka građanima? Kakva godina je pred nama u ekonomskom smislu? Godina neće biti ni malo laka. Iskoristite priliku i idite na selo. Pogledajte tamo gdje imate vašu imovinu, zemlju, posadite nešto, bit će korisno i zdravo za vas pojedince, a proizvešćete zdravu hranu koju ćete možda moći podeliti ili prodati vašim komšijama. Dakle, ne treba očajavati. Situacija je takva da traži akciju
tražimo načine da postignemo najbolji efekat u najtežim uslovima koji trenutno vladaju. A mislim sa pameću sve možda se uradi. Gospodine Čaveliću. Pa ne prihvatiti mentalitet krta. Dakle, u krizi se preporučuje slično kao na tržištu dionica. Dakle, ako svi kupuju sada, evo, da malo se i našelimo, brašno, vi budete onaj koji neće kupovati brašno, već malo trezveno razmišljati, dakle, hladne glave bez emocija. Ne treba nam sada panika na domaćem tržištu, treba nam neki realni optimizam. To je uvijek cijenjeno u ekonomiji. Ajmo se nadati možda ljetna sezona ili ljeto i na globalnom nivou, a i na nivou Bosne i Hercegovine da donese nešto bolje. Gospodine Vuković. Pa čini mi se da obzirom da sva rješenja o kojima smo danas govorili nisu na principu akcija-reakcija. Dakle, ne postoji tako brza rješenja. Moramo se svi naučiti na naše strpljenje, a mislim da smo svi s ovih područja već dovoljno dugi niz godina jako strpljivi ljudi. Gospodine Hadžić, vaša završna riječ. Iako mnogi najavljuju da bi mogla biti vrlo izazovna godina, rješenja uvijek postoje i uvijek volimo reći ok, kriza je na neki način izazov da pokušamo implementirajući prave mjere pomoći građanima, a zaista sam ubijeđen da je to moguće, da imamo još uvijek dovoljno vremena. Gospodo, hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i sudjelovanje u emisiji u Fokusu. Siguran sam da su nas naši gledatelji i građani pomno slušali i evo da će poslušati neke od savjeta koje ste dali. Dakle, gospoda Vjekoslav Vuković, Faruk Hadžić, Admir Čavalić i gospodin Zoran Pavlović bili su naši gosti. Hvala još jednom. A vi, poštovani gledatelji, ostanite s nama, vraćamo se nakon reklama.